ça gen la guys, tu vois on dans rapper trap, moi gagné. Too cute na Kaila. Moi gagné. JD na Kaila. N'a toujours gagné guys. JD na Kaila. Gadi bay guys. Je dis am décidé parti ensemble avec mon yo là, mais m'pa di yo côté m'pa là avec yo non. D'accord, pour moi qui bon la mener. Yeah guys. Surprise. Je dis c'est pas cousin qui des caméras non, c'est Misha qui des caméras guys. Pas oublier, nous gen pour nous bay un iPhone, un list avec quelques minutes. OK sur channel là, so branché guys, dans fin vidéo nous ka gon surprise pour nous. So on suit guys. On suit avec nous. Vous prêt tout cute? Oui. I'm so excited. Pour mal côté B ap mener moi. Say hi guys. Guys, mais Jay. JD, say hi guys. JD. Hey Jay. What's up Jay? Li a peine levé dans dormi. M'deke préparer pour m'ka préparer pour nous sortir. Allez, ou ba moun côté m'a mais non ou gen tan content. I'm so excited. Vous dis surprise guys, faut mal découvrir. Ba di surprise non me dit m'a mais non parti jodi. Mais depuis ou mener mon côté que m'pa connaît. Ou pas dire qui bo mener son surprise. Et pas guys yo, et pas guys yo. C'est pour guys yo non gen surprise. Ah ben OK. So guys, on suivre guys. On suivre guys. Jay, mais pas pour Juju. Yeah. Ouais, la parler, elle va parler. Jay. Regarde pas parler. Say hi guys. Say hi guys. Jay, say hi. Dis-moi la machine avec mamie pour n'al kon côté daddy ap mener nous là. On va écouter saluer. Dis on va écouter saluer. Cute. Ouais koto e kunya Yes. Cute ouais kote lié kunya guys. Moi. JD. What's up? Vous content? Yes. Non guys. Moun sa ba kon kote met machine yo? Parking yap ton oui, tout cute. Moun ka klaksonne yo? Yeah, parking oui. Moun na ba amble sorti. Vrai? Montre guys yo que ça m'a fait là. Guys, là tout gars sous café ça non. Ça m'a fait là. Tout cas. Nous bam crédit a, nous bam crédit a guys. Tu gars pas qu'à fond seconde kembe J non guys. Ou va ti gars sur le tout qui je Li lourou. Ou fait li lourou. JD. T'étais pas jamais trop lourd. JD. Kounya là ça va demander pour nous mettre des sites belles là pour J. Paquet travail oui guys. Je sais mon la garder machine la garder. Hein? Amun nage? James do moun la garder, li pa vle chaque la me virer avec li virer tête li garder mon yo. Oui. Faut J garder mon tout oui. Allez là, Ria, traverser la rue tout cute. Ah oui? Oui. Allez. Combien de fois venir là, oui? Non? Vous devez venir là déjà? Oui. À qui moun? Moi-même, Davidson Dada. Ça, vous devez venir faire? Ça, gars, j'ai découvert ça, il va me Oh. Ah, ok. So cute. Regardez J, guys. JD. So cute.
Moi femme yo get un remède Jay. Yo ge te reme petit mwen. Mba kokon bay sa non, yo get un remède Jay. Pour petit ça. Yo get un remède Yo ge te Jay. reme James. JD. Mba pas ça non mais non, non mesdames. Mba d'accord non, pull up sur nèg la comme ça non. Ki bon a Ay fe? nèg la un titan. Mais ça qui fait non gen view guys. Tu get remède view. Tu get remède view guys. Give Give you view. a view. I like view. Hey guys, Ou ap di m gade pou gade, nou wè kote nou ou wale pa ya. di m ki ba ou m gade. Non, mwen kap gade. Mais Mwen ou ta gade. dit- Sou an vi alon kote, fè m gone, ok? El me... JD. O de Jay. Ne Jay. Jay nan asanse. Vin la. Wè nou te ka moute a Jay se nou pa tre ti elve. Guys, gen an pil moun jodi ya la, gen an pil moun. Jodi ya vreman busy. C'est cute. On va rentrer? Mwen kome la beb. On va rentrer? Mwen kome de pa fo. Entrer. Mwen gade? Entrer. Entrer, nou wal gade. Ok, nou wal gade. Nouvo iPhone nan. Ba la lò. Guys, mi iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Eske nou wel? E men bay, we salman kamera diferent, gade. Eh, take it. So likely? We're good. Yeah, Okay. we're good. We're just Let us looking know at if you need anything, all right? Alright. Likely to cute. Gade Jay. Jay, you like it, Jay? Yo mette sinapo aji san ba koun ya. Di pa nan mi tan anko. Ou la manti non? Ki kouleur ou reme sou ta pran yon iPhone yon sa? Sa e Pro, sa e pipiti ya. Ba Men di repiti. Pro. Sa menm nan, iPhone Air, sa e iPhone ki pi mes nan mod lan. Ouais? Ouais, jen mes? Ya. Mwen mes sa e, mba pa manti. Jen mes lan. La fasil kaze tout. La fasil kaze? Mwen mes sa. El pa panche la, non? Sa menm nan, se iPhone 17. Simple lan, simple. Non, ouais, guys. Mwen gen gros plan men. So, si mda pran, mwen men sa mda pran. Men mwen men ti fe an pil. iPhone Air, mwen men an pil. Ki so reme? Go a. Ou vle achel jodi ya? E val timid, guys. So, nou wal pala vek moun yo pou nou we sa yap di. Ok? So, yo di se sal reme. So, nou wal pale. Nya, mwen ma fem pa bon, non? E, met el sou mwen mcha. El sou mwen tout yot. Mwen sa bak kabay. Mwen ma fem pa bon, non, guys? Men mwen me fè tèt mwen plezir. Mwen me fè tèt mwen plezir. Mwen me fè entourage mwen plezir. E, tout yot. Koman se smashel pou jodi ya? Ma vreman api. Thank you. Hey, yo pa we sa? Ou, e amanti, non? E amanti. Mbe, ok. Jay, di, eske men achel pou mami? Achel. Oh? Jay di achel, li tout cute? En tout ka, ansou, guys. Ou achel pou mwen? Mwen ka itilize l tou, lem li, ya? Ya. Ok, so nan achel. Alright. So, sa panse tout cute? Apel? Yes. Ok, let's do it. Guys, tout cute pran nou, guys. Tout cute pran nou. Tout cute pran. Tout cute pran. Oh, montre guys yo, montre guys yo. So what we'll do is we'll keep the Montre guys yo. Wow. Look at this, guys. Look at this, guys. You like it, too cute? Yes. initially. So all the apps that have been Wow. downloaded will stay downloaded. You may be, Wow, got it, guys. Tout cute pran. but it's not gonna.
Ooh, thank you, babe. Yeah. Thank you so much. Yeah. Mhm. Mwah. Guys, tukit gen namin guys. Tukit gen namin. Leo gen mari wako prem, guys. Mat pou se acha dito, si toujou di ya, guys, ok? Mwah. Guys, Thank mde you, gen babe. tan sere Thank sa you, kom Phil. surprise pou li. So, e sak fem devin nan wala la. Mte pre sa pou li, guys. Meni. Montre. Va fek la, non? E va fek la, non? Montre. Va fek la, Premye non? fami pou lè sa, se blanm toujou gen. Sa nouvo tou, so. Sa nouvo, e se lik pi popile, Yeah. e sak fem chwazi. Depi yo wè sa, yo gete Yo konen, gete se konen vre li. ya. Se vre ya. E li li. Montre ti valiz la tou. E yo wè kote nou ye la. Yeah, yo wè kote nou ye. Guys, yo bat da kon nou filme, sak fe. Sak fe nou I'm very pa. happy, guys. Thank you, baby. Mwah. Mwen plizye bou la, guys. No, li meritel, guys, ok? Sam de menen tou ki dvin gwen, koum ba non verite ya. Mbat menen vin achete an yon ko, e sel sa. E sak fe, manik monte la, e pi boum, la direk. Manik di, ou an vi entre? Guys, Eh mèm oui. se mta anvi antre yon lot kote, mba kom ap di ke pou m fè lantre. En tout ka, guys, e kounya la nou pal non ti fet, mba konen ki jan sa apye. Nou pal non ti fet, mba konen si nap pren vlog pou guys yo. Nou ka toujou pou Nou ti ka pon ti pati. pati Si tout toutfwa petit. nap pren mèk la mèm, nou fè sak nesesè pou si nou pa nap pren. Ya, nou ka pon ti pati tout petit, ok? So, on suiv guys, vlog la ba ko fini la, ok? E, beb gen iPhone 17 li la, mwen mèm nan, e 15 lam gen, oui? 15 lam gen. Kizwel gen pou desi de madame ni gen 17, men nou pa wè zenkete nou. Wè kou lè rad li mette? Guys, yo wal di kon sa ke, ou te Mwen konen. konen, sa wè di. En tout ka, Ene guys, guys, nou pa wè zenkete nou. Tout sa kap vini se sürpriz yo e rete sou chanel la. red blanche. Ok? E go bay net, oui, mes ami. Go bay net, bel bay net, oui, mes ami. Map monte non bay. Map monte non bay. Yo wè bagay. Nou toujou fè yo wè bagay. Ales, gade bay, gade bay, gade bay. Gat bagay. Oh. Yo wè koule ya. Non, Yo demi gete wè kamera yo pa mèm. Wè guys. Nou wè. Wow. Wow. Guys, tou ki toujou ap perdi, nou ba am kon wout yo. Bo te fò toujou la pou oryentem. Toujou ap perdi. Misha, wè mè iPhone nan? Pa pou te gaz yo sa, eske nan komanseman videyo a, nou te asousim fet? Gon dam li relem, li di ko sa, ou vreman nice. Mpa da kon manche sa sou va fet. Li di vini, free, mwa fè sou wou. E bil fel. E vil fel, malgre mprese, mdi mwa toune bak li ba dako. Li di 1 minute, sa mwa prepil tan. Se la Yo vi. vreman nice, guys. Se eske nou wè? Yo E wè, bon. yo pa ka pa wè. Yo pa ka di yo pa wè. Eske nou wè, guys? Nap achete linet ba yo pou yo wè. Ade. Guys, nou gen pou nou vin la, nap shopping, nap montre tout an dan la, tout coin la net. Nap vin fè nipot 3 etan la. Nou vin baye vlog. 3 te ka mè moun tout ou jounen, debi nan matin. Oui? Misha la filme, wè? Ou tou apre moun ko. Gade Misha. E ou mèm kwa tretan nou. JD. Jay. Misha geta aten. Nale. Check it. E papa se vin achi lot bagay. Oui, ou bestim. Mbege bon bagay la. Bagon nesi wè? Yeah? Yo guys. JD, you tired, Jay? Huh? Jay? JJ? Ki sa ap dese la tikit? Hein? Ki sa ap dese la? Müzik la mwen dese? Guys, tikit sezi pou priya.
Li achete 6 bagay. Tu ki te sezi pou ya guys. Tu ki te sezi pou ya. O kon ki boy la, va way too cute. E va nan wos ye, no? I know. Yeah. Mais Boy kote liye? yo pou ka pape bebe, pou sa pape so a pape. Bay katwa. Yeah, bay katwa. Se mwen toujou fè vey, guys. Yade depos la. Oui, yo lou, li lou. Guys, am de machine la nou va joun. Nito ki tou ap di nan sa tuki. Ba ete charge not guys. Imagine non mol guys. Tout koto vire ouè e pa la machine nan e sa. Bay problem. Bien, mwen bat konen te gen plizye. Bat konen te gen plizye entre non, nan mol la. Yo sa me dépense tout, m'bat Sa e yon. Nou gade fa tout vi ou nan la, oui. Gale der nou e la ou bien? De nou ye semble. Ou pase der semble devan? Bako. Guys, meton nan pon ya la avek cousin avek nou la, kawe, men Didi, e fet Didi. Kom Alpha ou bien Didi? Al Alpha? Guys, Didi se pon set pou nou, ok guys? Mete happy birthday Didi nan komante ya guys. Moutre du plat, moutre. Guys, remon yo. Men too cute guys, men too cute. Kawe Jay nan podi ato. Jay vin podi. Cousin, wap di guys yon yon cousin? On est allié. 100%? 100%. À l'aise. Jay. Sa se dada ki fè bel dekorasyon sa guys. Ah ouais. Ale zo tabla ke te gane. Dada? Swap di moun yo. Wap di se travay yo. Guys, le un di atou ki deside filme ya, li trota. Nou manke wè bote yo, paske tout bagay gete komanse. Tout bagay gete komanse ap separe. Baka di kwa nan tet me gen fè ou bagay, men nou menm sa nou wè yo. Pou nou wè avèk lòt yo de jou ki se nivou apye. Chak jou li pou lòt nivou guys. Nou ka wè sa. Sa gen bagay dada premen. Pou ki nan alin do alo pou fè to fè. Cheke dada pou mi pot servis. Ou menm ki nan alin do alo pou fè to fè. Cheke dada pou ni pot servis. Nou ka wè sal remet. Nou ka wè. Ge bagay. Wala bliye bay sa, ito cute bay sa. E pou ki zal nan poch mwen la, e pou liye. Kon fè nan poch mwen? Magon ya. Pou ki sa bay sa nan poch? Pou ki zal nan poch mwen ti pol? Pou ki sa bay sa nan poch mwen? Sal ven gen poch li? Yo, pou ki sa bay ko sa nan poch mwen men? Pou ki zal nan poch mwen? Magon pou ki zal nan poch mwen? Be fèm sürpriz. Pou ki zal nan poch mwen? Be fèm sürpriz. Pou ki zal nan poch mwen sa mdo? E lilye. Pou ki zal nan poch mwen? Esko wè? Sa jan wote? Kebel biye? Pou pa tombe? Yo, atosyon. Cousin,
Pou ki sa lan poch mwen? Dada, wap malde bouche dada. Ti Paul, pou ki sa lan poch mwen ti Paul epi pou tout cute mte geta al pren nan al tamot. Dada, va fe sa dada. Ene, itresep. Pou ki sa ou ba kosa nan poch mwen, pandan mwen mdi kosa ke... Esko wè bagay? Pou ki sa lan poch mwen koze? Pou ki sa lan poch? Tande, pou ki sa lan poch mwen? Yo, pou ki sa nan poch mwen men? Pou ki sa lan poch mwen men? Nisem la MK vwe? Nisem la MK? Sa poch mwen baye kon sa tikit. Vin be baye sa nan poch mwen men. Bata ko baye sa nan poch mwen. Vin ben nan poch mwen tikit. Vin ben nan poch mwen tikit. Ben nan poch mwen. Sak de nan poch li la. Ben nan poch mwen, atosyon selman. Ben nan poch mwen. 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 Non, e ba pou ven nan li, e ba pou ven nan. Ben nan poch mwen. Mini. Beckham surprise. E ba di fè se. Tade bien, tade, mto be ou wap bagay la ou et Beckham surprise. Wap di amanti. Mi bet la chéri. Mi bet la, mini. Lironi koumouri. C'est Lili. Lilou. Lilou. Kose, Lilou, i kose. Guys, kade bay mi sot fè nou wè la nou. Kade bay tukit sot fè nou wè. Tukit, esko wap fè moun yo wè bagay avèk sat nan moun la? Non jene pou sa, me bagay. Me bagay. So guys, merci en pile parce que depuis nous ka wè parti ça guys, c'est parce que nous gade toute vidéo. Yeah, nou gade tout. Fait nous ka arriver jusque Et nou là. apresye sa, en pile. Merci en pile pour support nous guys. Yeah. Et je pense que nous pouvons bailler non moun qui gagne pour nous voyer minute pour lui. Lycée Christelle Guerrier. Yeah. Na metel nan. Yeah, ma mette screenshot la nan video nan abou nou. vidéo pour nous ka wè. Yeah. OK? So, Christelle ka rentre en contact avec nous. Instagram, TikTok, Facebook. Pour nous ka voyer minute la voulu. Ou kontan? Hey, Jay kontan, yeah! Jay kontan parce que Christelle gagne minute là. Yeah. Kounya, Di pa jam tota pou gen minute pou il la. pas jamais toi pour gagner pour là non? So, nap mande yo pou yo komante. iPhone 17 lié. Mettez-le en commentaire moun. iPhone 17 liye. iPhone 17 lié. Moun qui écrit le premier c'est lui qui a E va 17 sa e, non? Ay Pro Max la e. iPhone 17 Pro Max lié et ça même pour Yeah, nous. ou sa pou yo mette iPhone 17 Pro Max lié. Il a toujours 17 mais pas Pro Max. OK? So guys, Yeah guys, so ki te komante pou mettez la. le commentaire moun Moun qui ki komante premier avant, écrit yeah. là c'est lui qui a gagné minute là. Yeah. OK guys. Yeah, so Christelle, prive Christelle non, Guerrier privé nous. pou yon minute pou la. Passer une minute. So merci en pile parce que nous te gardé vidéo, on poste vidéo à longasse bébé. Yeah, video along ase. Et Et puis tout guys, pa bliye ke sou channel la nou gen pou nou bay yon iPhone. Yon Et puis nou gen pou nou bay yon list. Ok, so red branché
plus détails ap vin sou ça. So, Yeah, guys. Yeah. So, kounya map di nou merci. Pa oubliye partager ba yon fami, yon zami pou ka ede nou grandi. Follow nous sur Instagram, Judith Domaze in. 1J dan rapper, guys. Tout côté. Tout Et passe net. ba nou love sou coupe douette. C'est là. C'est là, les nous pas ouais, nous c'est là n'a besoin nous. Yeah. OK? Merci guys. N'après une autre fois. Nan yon Pi pi bel bel ti ti video. video. Bye Bye bye. bye. Femi Navel.